RV in li susete nalu seketia so timri timu kwa tiama abama izan zabu ajasute khwa ni hi hama tinin tun zati kho sipahen kwa unama se she tu nya yongha tu cho tu ntsli zi kwa bi sa zi ngwa zi kwa chi nga sengu yeswa bi i cho pebu wo kwa ma tiama te chozu mukanya iwana li goma kwa dulisi kabinu kwa lasin yesote khwala lo Jilo beko basi kwa yite kwa mukanya mapo nuta ateli silala bi nanyalo Yesu li wate pogisi ngwa tutu nuwate begani nuwa ngwate kwa manya silidu mukanya manga papa zaboliani ngalo biali dama jadu pudwali tasetu titsitipa semya kwachi dakwama laso abili nuwate gila nyama zadote kwasetu alio benya baba vusali itese kwa datwama tonugo belo kulini iwali ite vusami inama wanu ashi inala ashi inakala bi nanyalo yesuli iwate nowa inama vusaminya ili zifulama gotirote jinyama tumangalo begalo kulini iwali ite gulungani wanu moshi no deji nama no ashi silidu I bela no ashi mi yangwa tuikwa ili iwate mokwa bi zadu gizako bi botama libi wanu pupabunya lichikwa mana papa zako belo kulini yesuli iwate ngwa tutu nuwate begani nuwate mokwa bi papa gizasonya moshi manga nuwate mokwa bi zadu sigisuna ngwa baba ngalo alio benya mokwa bi yelasi mine chozate semya gisu gotironya vusai papa ngalo belo kulini iwali sipao papa thima ngwanute athami gizale belo gote yesuli iwate ngwanya semya papa ngu ngwate lasute athami mahimula ngwate jiswami titsi masila amuka manya vusai gudo shudo kwa bingalo nalo kuruglasu ajisute akushamuwa